Tala lava i le nei hoi vaenga o tala whau a le siu whonga o le lau mua. O le tala mua, e le whainga o fie le ngā luenga o whea ngai neim whalapo tonga o lo tau mo whai e whaititia le whaonga haina o le waila au whaasahaina o le methamphetamine i nuu e pei o kai kohe le tu malo Northland. Na whaalia mai e la tau e ano noa i mea o lo o mo'mia o na whaatino i le teiminei i lea vaenga o le tinu e tau whaititi ai ma tau fia le tūlanga maua ai wa o iai le whaongaina o le nei waila au whaasahaina o le meth. Na la tau ta ua e pēr e au pito i silio na mana o mia ni vai ngā tupe e whaatino ai ngā ruenga i le vainga ma le tau singa o te ngāta e au pito silio nā whaina ia o lo tau mwhai e la wha i le nei a mio o le whaongaina lea o le nei waila au whaasahaina. O so enga sa whaia le tausanga ua mwae i le sua mai ua uma o na whaonga i le tonu o le tu malo Northland na i loa ai le whaatoluina lea o le maurunga o le whaonga i na ai o le waila au o le meth mai ua mawai e le tu malo le nei o Northland i a le whaalupenga o le laumua o le meth i le tonu o New Zealand. Whailoa mai i le tamaitai o Tia Ashby o le ulu i eil whalapo tonga o le te hauora ngā pui lea e whaamautu i kai kohe o loo mawai i a whale mo te ngata o loo a whaina mai o loo lātou whaatinoina por kalame whisoswani i a li e whare pui ma a fia le tūlafono ona o waila au whaasaina e matua te le lava ma lave na whaafita hauli nei i le tū malo o Northland. O le langona lava lea tasi o isi fo i whaalapo tonga whisoswani o loo ngārurue ai i le tautonga fitia o le nei whaale tonu. Na o lātou whaalia mai, o loo hangai ina wha te tele ina pēr le whaafita auli le nei, mai mo mia wawe se whisoswani e tau fiu fia ai. O le popolenga au tu o loo iai, o le a fia atua i utamaiti i le whea vea ia lea ma le whaonga ina o waila au whaasahina, mai o onga fo ia fianga i le soifuanga lautele i lea vaenga o New Zealand, pe a whai e le wawe maua iai se tonga Fiji. E 2 biliona Tala le vai ngā tupe ua whaanganga i le vai ngā malo so whaatasi i lana talo le tupe o le tausanga nei e sui ai i a waalele helicopters o le itua ingo le Sea Sprite a le fua waa po o le Navy a New Zealand. O le swinga o le asanga whaalele ia i le mata whaio i e whaangai ma i a waalele i le tali atu lea i ni whaalewe lawe whaafosei ma le whaatinoina o ni ngā luenga whiso soani. Ele ngā te lea, ai o le a whaaruina fo i le malo New Zealand, le si vai ngā tupe, e tu sa mole iwa se lau limas fulfitu miliona tā la, i le tono o le isi whātau sanga o lumana i nei, e whaalele ia isi vaenga o le matanga ruenga o le puipuinga, a maise o le au whainga ruenga, whapea mawhale o lo o lātou whaonga aina. O le nei vai ngā tupe tele, e se mailea i le se furulua biliona tā la, o lo o fuafua i le malo New Zealand, e whaalu i te tono o le sefuru 5 tausanga o lumana i nei i lana polkalame o le whaamalo sia o ngā ruenga tau i le puipuinga. O le tamaitai minister le puipuinga o Judith Collins sa ia whaailoa ina mai lea fuafuanga le malo i se whairo inga mala autus Tala na nafi. Sa whaatasia i maneli pālemia ia Christopher Larkson, whapea le pālemia langolango ia wawasa mana ia Winston Peters, mata i tae o le matanga ruenga o le puipuinga, i le malai waalelo le Air Force e whenua pai i au ki lani. Ta ua e le minister o le puipuinga e 5 ni waalele helicopters fau o lo wha moe le malo e au maia. Pei ta i le i wha mautu ina le aso mo le teimi tonu e tau nuu mai ai. E walu la wha i o waalele helicopters o le tu ainga o le Sea Sprite sa iai a le Navy o New Zealand ai ua to e 5 o lo iai le teimi nei ona ua whaau ngā isi waalele tolu e whai mo spare parts a o wha ngā solo ina uma ia le au ngā o ia i tu a inga o waalele. I le tūtau a onga o le ua de tala le ofisa po le matanga luenga wa onga ia se whesota inga wha apitoa mō mātua po se parent portal i lana itu lau o whesota inga te le wawawe e whesosoan iai a inga i le au ina leo lātu walo ma whanau. I le whailo ina mai o le fuafuanga i le sa e le tamaitai minister wa onga o Erica Stanford na i e tau ai o le nei waenga o whesota inga te le wawawe
o le ama whaiai o na manino, masila fia le lei e mātua i awala e langolango a ile au au ina o lātou whanau la iti. Ta ua le Minsta, o le amaua mai i le nei vaenga po awala o ta inga, ia ni ta iala wha ale tausanga, whaafai fia ai o na manino ma malamalama i ai i mata upu o loo awa o ina i le whanau e au fia ai le ngana Peretania po le Inglisi, whaapea mo le numera po le matematika. O le vaenga whaapitole nei mō mātua le Parent Portal a le matanga luenga wa aonga, o le au ili ai vaenga o le awa o ina i le whanau i le Inglisi whaapea le matematika i tausanga te itasi. O le a maua mai fo i le vaenga whaapitoa mō mātua, ia ni ngā luenga whaatino a toa mani ala ngā oa, e whetau i mata la whengai, ma le whaasolonga mata upua au ina po le curriculum, e langolangoa i le au ina o tomaiti i tu tonu o lātou a inga. E le ngā te ilea, ai o le a maua mai fo i whaamtalanga, a toa mata videos, i tu langa e mō mia pe a o i le taimi e ulu whale ai ma e se tamaititi i le aonga, e au fi ai le wha leo ina o upu. Ua maia le pālota tele au stadia i le stonai, mai ua mauti noa le toi tūlai mai o le pātia le leiba, i lalo o le taita inga le i pālimia o Anthony Albanese, i le taita inga o le whainga māloa le atu nuu. Ua wha amatalaina le manu mālo ai o Albanese, le whainga pālota tele le nei au stadia, o se mālo mawai, po se landslide victory, ua fulisi ai le to tele o le au pālota, e lango i le pālimia ma le pātia le Labour o Aotearoa. I se whailo inga i le ai o Sydney a Albanese ma le autu Tala nafi na i fola ai o le atau mawhai o ia ta ia se whainga malo fau a Aotearoa e whaai tete ma fua le leia na whaai unga whai e tau whaafeta iai ia le tūlanga taunga tā o le tau o le soifuanga mō tangata uma a toa ai ma whaafita haudi o la whenga iai ona o la fonga i le tau o loa i whi whaataua inga wha le vāo mālo e pei ona vesi ai nei le vāo mālo. A o whangasalo ai ona whaamautu le taunu unga o le pālota e wholinga mai o le a maua le pātia le Labour le a whainga e valu se furu lua o no whoa e se lau lima se furu o le pālemene o Australia. Ai o le itua ngai le tu whaatasi ai le pātia le Liberal ma le National i lalo le teita inga le lii o Peter Dutton e tolu se furu ono o lātou no fō na maua a o isi pāti po o vaenga wha au whai e se furu lua o lātou no fōa. Pei ta i lai lua se furu isi no fōa e o mai ana po e le o mautinoa po whea i e tu e manu malo ai. O le teita i le itua ngai a Peter Dutton o se ali isa ave mua ma leo a le iu fale iu fai o malo na whaatusa e lau pālota o se tasi fōringa ia Donald Trump ma na whainga whaavai sa fola e au fi ai le whaititia leo la whainga o lau whainga luenga le malo e mai o se tūranga le manuia ma le whaalumaina mo ia le pālota le nei ona na whaia ina i le no fō le tū malo na tūlai mai ai le paia inga ua mawai whailo mai e le au atama mai ma ta au whai o malo o vevesi ia o tūlai mai i whawhataua inga le laulangi ona o la fonga le Palestine Amerika o Donald Trump a tonu e le o le mafuanga au tū lea o le manu malo le pātia le Labour i le pālota ai sa wheso soani ia tūlanga i le whainga whitwhiringa le au pālota o Australia pe e pei ona tue whaatūlai mai e nei i Albanese ma le pātia le Labour i le taita inga o le lātou whainga malo. O lona lua i le nei no fua inga so o le li pālemia o Anthony Albanese ma le taita inga o le malo o Aotearoa. O le tele au taitai o malo le lolangi wa uma o na wha o atu i a Albanese a lātou wha malo e tu sai o lona manu malo i le pālota i le astonai. Ua i longa ora matua le fia tangata Wellingtone, ia na amata mō tusia mai le lata uele tise, i le waweao le stofi ua mawai. E whaita uafe la whai tangata ma a inga i le tono le laumua, sa mō tusia le lata uele tise, ona o le whai le vai asa ua tuarai, le sa i longa na whai na ai le tu malo Wellingtone.
o le tele lava o ainga nei ua uma ona whaale leia ia whaale tonu na awhiai mai ua toe ola ai ma le lātou power. Aina whailo mai le company le tise, le Wellington Electricity, o lo wha o pēr lātou ngā luenga le whaale leia o isi vaenga se iho o lava i le vai luanga o le vai. So nei, ta ua i se lipoti a le wales whaasera lau New Zealand, e tele ia whai tionga ua whai e lunga o whesota inga tele wawave, e nisi o tangata Wellingtone o loa fia, whaari ailo lātou le fia tele, ona o le ai o se lātou whesota inga o maua, ma le company le nei le Wellington Electricity. Ai se whaaringa mai le company na lātou ta uai, na amata mai le stofi o na ngā rulue la ufai ngā rue ngai sifi ta i se furu ma le whai tu la, i le whaale leia ma le toe whaahola ina o le pawa i whaale o ainga Sāmoa tusia, tu sa ma le valu awhele au whai, mai o loo so longa le leia ngā ruenga. Pei ta ilai o mai le fiafi o la sa nafi, o loo tu toe pēle tu sa o le lua se lau o isi whale, o loo mo tusia pēle lātou e tise, ai o loo whaawau ia ngā ruenga, mai te tau na o atu i le fiafi ana nei, ua toe ola uma ai le pawa, ua whaautua i nai fo i tangata o loo mo tusia pēle lātou e tise i Wellingtone, ina ia vave, o na vili sa o le company e le tise o loo maua atua i le lātou pawa mo se feso soani. E whaitau miliona Tala le salatupe ua whaasala i nai e le whaamisnonga, ia se tasi o whale tupe tele i le tono New Zealand, ona o ni ana whaasala launga le sao, atoa ma le soona si tai o le tau o isi ana au nanga. O le nei whaasalanga mai le whaamisnonga maurunga, sa tu inane i le whale tupe le Westpac, e tusa le a whainga ma le tolu te si lua 5 miliona Tala. E mafua, ona o nia lātou whaasara launga sa taita i se sei nai ia tangata o loo whao ngā ina i au nanga le whale tupe, e tusai o ni tupe pa upo ni discounts, a e whapenai fo i ma le so ono si tai o le tau o au nanga whaapisi nisi. E tusa ma le luas furu 5 hafe la whai o tangata na awhiai ia wha le tonu i le whale tupe o le Westpac, o se a whainga atoa e tusa ma le ono te si tolu 5 miliona Tala sa awhiai. Na ioe e le Westpac ia tu langa wha le tonu i le mata upu e pei o na mōli ai e le pulenga o maketi tautupe le Financial Markets Authority i luma o le whaamsinonga maurunga. E o mai la i la so tolu sifuru o te sema lua afe lua sifuru wha e tu sai o wha maunga mai le whale tupe tu tonu o New Zealand o tula i mai le Westpac o lona wha leo whale tupe au pito i te le i le tonu o New Zealand nei e tu sa o ana aseta mana mea tō tino e tasi tesi ma le o 5 piliona Tala i le lātou polofiti sa whamawina mo le tausanga lea na uma ia se tema. E to rua ni tala vau na tau fia leo o na ole ngau inga o se whale awa malosi le ai o le ven i le asana nafi. Whairo mai e leo e whapea na uru whale nei tala vau i le tonu o le whale awa malosi na fia, pe tu sa ole afo le sfutasi le tae ao, ma sa wha au penga ina i la ua i ni au penga, ma o la ua ngau i ai ni awa malosi, ma so sola ese ai se ta vale na o la avea wha ngaoi. Na maua i la ua ia mulimuniane e leo ma ua tau fi ai o le atu la ia i luma o le whaamsinonga i se taimi o le so ua molia i le whaomea ma le avea whaamalosi o se ta vale. O ana nafi na whai eise sau ninga whaamanatu mo le li ia onga mai Amerika i ngoa ia Kyle Worrell le ana whasi e nisi du tonu o le whale whaatari ai pasi i au kilani i le masina na tenei mamma liwai o ia i le whale mai mulimuriane. Tau le lea le nei o Worrell e tolu sfutolu tu sanga o le soifua o se tasi sa whea ngai ma le sa ilinga o lona wha ilonga wha fo mai o filosofia o le PhD students na oso wha ia ni tangata e le i loa i le teimi nei i se bus stop i le awalo le St. John's Road i le pitonuu o Meadowbank i le asos furuiva o Aperila sa awinane o ia i le whale mai peitai na umai lavalo na ola. O le teimi nei ua whaia e leo morianga o le whasio tangata ma le whao mea e whaasanga i se tau lea i se furuono tau sanga whaatasiai ma se tamai tai e tau se furulua tau sanga na ia mori mauina lea whaalawe lave.
sa awai sa ninga fa manatu le nei na nafi sa fa ye stasi fo le ai ngai tonu au kilani ia wo malato e masanya i le nei li mai America ai fa pe le au foi business ato ai malona tina o le tamata i ngoia Carol Quarrel sa fa amtalaina le ali o stasi fia tele su i la au e mai se funga la au malesi o mango ni sila mai maliu nei o ia ai to tolu masina ona tu ina atu lea i le universite o lana tu singa e tu sa ona sa i linga sa whenga iai mo lona whailonga PhD po lana thesis mo lona whailonga. E tele ni whaitionga o whaia e whaasanga i le Palestine Amerika o Donald Trump ona o sonata sa fausia i le to mai whaafolinga po le Artificial Intelligence AI i lunga o le whasota inga tele wawawe le social media ai o lea whaato as fumal tasiaso talo na tu umalo pope falansisi o le sa se e le tofi o le tupusa o le kale sia katoliko le lalolangi o le ata le nei o Trump o lo o ia ofuinai ni la e papae ma le pulo o le pope a toa ma se koruse te le o lo tau i lona fata sa ia whaasalawi nei lunga o le Truth Social i le whaai unga o le vai aso o se so ia le whaasalawi no le nei ata o Donald Trump ma sana tala whaauraula sa whaia i le autostala i whawhane o le whalepapae ina ua fisiringia o ia mo sana whinangalo po ai e manatu i le tau o na avea ma pope fau o le tali e Trump e whapea o ia ua fia avea ma pope ai sa munmuniane o na ia whaalia e iai le kātinali i le ai o New York o stangata i le lei e le tau o na avea ma pope fau o ia lea o le aki e viko pō o le li kātinali o Timothy Dolan o New York. E mafuli la ia whaitionga ua whaia whasanga ia Trump i lunga o fisota inga tele wawawe e whapea o sa ngai o inga le whaaloalo ma le mahau ua whaia le Palestine Amerika ina ua ia whaasalawina lo naata le nei a o whaanga solo ai le waitai mi whaavau o le ka le sia katoliko a wao ona o le tuumalo ai o pope falansisi la sunga fua o le eseta sa tau sanga ai nisi i tangata le li Palestine ina ia toe ave se mai le ata mai lunga o vesota inga tele wawawe e pe ona ia tu ina iai ma ua salala wai i tu e fia o le lalolangi sa whaamanatu nisi tangata i le li Palestine Amerika o le tofinga o le pope o se tūlanga tofi ma malu ma whaalo alongia e le tasi tesi ma le wha piliona o tangata o le kalesia katoliko o le lalolangi mai o le whaia iai ni whaasere launga whaauraula whaapenei o se tūlanga le manuia tele ai mai se mai le taitai o se atunu tele e pei o le United States o Amerika. E ta longa sa mata ina le malo le mana Pasifika i le Highlanders i tanini ni le Sanafi mai na whaalia mai ai le li kapteni ia Ari Savea i se whailo inga mala autostala o loo mana nao le latou au e malo i le tamusanga o le lakapisu po i le tausanga nei ai paule awala e mawhaiai o le manu malo lea i a latou ta alonga umai o loo te toe e pei ona sisila mamai mo iai o le alo Samoa ia Melani Matavao le na ia sikoa ina li sikoa whai ua le ta alonga ma manu ai le moana Pasifika i ai e tolus fulfa i le luas furuiva o te teimi mua le ua malo ai le moana Pasifika i le Highlanders i lono malai le Forsyth Bar Stadium i Dunedin. Ua se atua nei la le moana i le tūlanga ono i le whaasolonga o awa le tamusanga o lakapi super i le teimi nei e la wha inga i luas fuma le whao la tau ai e lua ai o lo SSI ma le Hurricanes o lo tūlanga lima ai e wha ai o lo sili ai le Reds o lo tūlanga wha o le vai aso nei e malo lope pai ai le moana Pasifika a o leisi la tau tālonga o le a whetau ai ma le au le Blues a au kilani ia au na so ai lea ma le tālonga ma le Chiefs e whai e Hamilton ai whaai umai i le Hurricanes i Wellington ta ua lai le kapteni ia Ari Savea o le lātou manao ina ia malo i le siampini ai e mana o mia o na sao ia le lātou au i le tonu o le top 6 po au e ono pito i runga ma e na pauala awala e o ai le top 6 o le malo umai ta alonga ia o lo o te toi o le ta sanga.
I ole whae ungole nā, ole nei vaenga o tala whau.